Wala pa may tao. Ano tao? Ano siya tao? So, good afternoon mga ka-studio. Shout out po 103 viewers. Shout out Vin. Happy Holy Week po. Luto po tayo ng Biko at Binignit ngayon. Live po tayo. Shout out po Ben Anthony Aguinaldo. Hello po sa inyo. Maraming salamat po 241 viewers. Yan, naglatik na po kami dito ng lube para sa sa Biko namin. Ayan po. Shout out po Gudayba ang Balatan. Ayan po. Kasama ko po ngayon yung papa ko. Alipang. Siya po yung katulong ko na magluto ng Biko at Binignit. Hello po. Ayan, ito po yung papa ko. Andito rin po si Sak. Alibi! Andito po kami ngayon sa papa at mama ko. Uy, ito po si Sax. Oh, ito po yung ginagawa niya. Yan. Nagdikdik po siya ng kuan, mani. Ilalagay po namin yung topping sa ibabaw ng Biko. Shout out po 511 viewers. Hi ka, bibi. Hi. Nalata na? Nadukduk na nimo? Nagisi diri dapita guys. Shout out po sa inyong lahat. Shout out Kirby Sarmiento. Hinahinay lang ha. Kumusta po yung Holy Week ninyo? Yan, luto na po ba yung binignit ninyo? Ayan, ito po si Papa. Hi pa. Ayan. Yan. Hapit pa ni siya pa. Shout out po Ray Salinas. Maraming salamat po. 695 viewers. Kami lang po ni Sax nandito ngayon. Hapit na ni siya pa. Yan. Wait. Yan. Hapit na mapisa guys. Pisa Hapit na ni. mapisa. Napisa na. Meron ako ditong kuan. Napisa na ma. Para binignit po. Meron akong saging. Sabi, may nagsabi pag wapito ng papa mo. Bagets ko no. Ma, napisat na. Meron din ako ditong gabi. Ma, napisat na. Kamote. Yan. Tama Lutuin na po na, natin guys. to ngayon. Tama na guys. Tawa na na. Maraming salamat po 801 viewers. Shout out po para Jane Sirinado Lagrimas. Shout out Ranril Damayo Katarig. Tama na ma. Sige, kuan na pa kayo. Ito man ay topping sa Biko. Yan po, ready na po yung para binignit namin. Yan o, nag-umpisa na akong balatan itong kamote at saka gabi. Nagisi guys. Nagisi, hinahinay lang. Yan po. Nalatik na pa? Yan po. Anak na ma. Ito na po. Nalatik na. Ano natin to? Kumusta po yung Holy Week ninyo? Luto na po ba yung mga binignit ninyo dyan? Shout out po Esther Macalino Redoble. Maraming salamat po 799 viewers. Ayan po. Oh, latik-latik na po yung kuan. Marami pa to ma? Yung backup ko po ngayon, yung papa ko at mama ko. Yan. Hello po Ma'am Jill Bjornson. Yan. Yan.
Andito po kami ngayon sa labas nagluluto. Tama na ni? Tama na ni mo? Shout out Donald Amahoy. Maraming salamat po. 791 viewers. Ano pa? Adi ma. Tama na ni? Tama na na. Ito po si Sax. Saba, yan po yung money niya na dinikdik. Tama na naman. Shout out Chi Rosel. Saba. Sige pang. Ito na po. Tama na? Yan, paduol na. Tulungan kita pang. Magkamsa na po ta. Ha? Yan, magbutang na ta sa kuan. Isa. Kani ba? Aw, kanon. Unsa gitawag ani pang pilit? Yan, lagay na natin yung pilit dito sa latik. Ikaw pod. Ayaw lang ka oy kay mapasok man pa. Lata yung kanin pa. Sarap nitong biko be. Mukbang kaani be. Pagkatapos po naming magluto ng biko, magluluto na naman po kami ng binignit. Init. Init. Be, panitin na lang sugod ang saging na. Oh. Asan? Dali. Ano po. Shout out po Ma'am Jill Bjornson. Jill Bjornson. Hi po ma'am, kumusta po kayo dyan? Shout out po 1,000 viewers. Lang dami pala pang. 1,000 nanonood sa iyo pang. Ito po yung si Papa oh. Oh. Mana, sugod na na kong panit ma. Sige, thank you be. Si Sax po nagsisimula na siyang magpanit ng saging, magbalat ng saging para sa binignit. Saging na panit isa. Nasa ba? Yan, ito po. Sige. Butang gre? Pa ukay-ukayon pa ni? Maya na? Ingani lang ni? Hindi ko siya mabutang ang kuan. Sayo na kayo magpanit Shout out po Ana Lorico, shout out po 1,000 viewers. Sayo na kayo magpanit guys. Sayo na daay? Oh, mana. Shout out po Yana May. Ang dami po. Shout out Gian Abano, Ivy Monton, hello po sa inyo. Yan. Bis, ilagay mo dito sa kuan. Wala na tayo kuan pa. Tuyok-tuyok nga niyo mo guys. Tuyok-tuyokon. Tingnan niyo po si Sax. Yan. Sige. Paniti nato tanan na. Tanan. Panita na tanan. Shout out po Erika Pajarillo. Yan po. Curvy Sarmiento, Ilirik Marak. Hello po sa inyo. 1,100 viewers. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nag-send ng star. Yan. Malapit na yan pa. Ito yun. Ito, kabaghan na niya ako. Okay yun, Papa. Malapit na pong maluto yung biko. Dili pa ilunod ang mani. No. Ano na ako? Ano? Sis po, nakakamiss din po kumain nitong biko, no? Masarap ito kapag naugmaan pang, no? Ipari sa kape. Oh, kapag kinain natin to kinaumagahan ba? Hala pa na itong pangkuasa pa. Yan, shout out po 994 viewers. Maraming salamat. Happy Holy Week po sa inyong lahat. Dili na niya kung anon. Sakto na siya. Oh. Yan, maghiwa tayo ng kuan. Oh, lami gyud mabahaw. Daghan na kayo akong Lami ko no mabahaw. Oh, ang dami na nung panitan ni Sax, nabalata na saging. Ang ano pa?
Ma, daghan na kayo akong napanitan no. Sa'yo na kayo manguano, saging. Shout out Iye Boards Raymond. Shout out na si Ay. VR York. Hello Day. Si Ay ba? Hello Day. Kumusta diha? Cute kaayo imong bibi no. Salamat kaayo sa pag-apil. Naa sa Manila si Ay. Oy, dili na siya kita. Hello po. Ayan, nandito si Papa. Shout out po Chris. Perry Blisida Florendo. Ayan, shout out po 1,000 viewers. Maraming salamat po. Andito kami sa labas nagluluto. Yan, luto na po yung biko namin. Lalagyan na lang po ng toppings na mani. Daghan na kayo akong napanitan no. Daghan na kayo na balatan si Sax na saging. Ito po yung little assistant ko dito oh. Pinagpapawisa na siya. Wow. Nawala di ay. Shout out po 1,000 viewers. Maraming salamat po. Shout out Efren Alisna. Dina Buske. Maraming salamat po. Shout out Abat Junar. Ayan po. Dinikdik ni Papa uli yung mani. Tama na ni ang kuan pa no. Ayan, malapit na si Sax maubos. Hot doon ang saging pa. Isa ha. Duha na lang ako guys oh. Asa ba? Daghan kayo ang tatlo. Yes po, masarap talaga ito kapag nabuntagan. Sa mani? Ito na. Lagay natin mani. Usa na lang guys. Sa ibabaw. Yan, lagyan po natin ng toppings na mani. Dinikdik na mani. Hala, naisilupin. Yan. Sarap na nitong kumain. Lami kay ni Paris og kape. Naurat na ako ang mga saging ma. Hiwaon na ni Mama Ronbi kay magluto tag binignit no. Yan. Apa? Gipanitan na daan? Ano daan? Dira. Shout out po 1,000 viewers. Yeah. O gikuhaan na ni siya og kayo pa. Padakwa og abli ang kuan pa bi. Kay aso kaayo. Maraming salamat po. 980 viewers. Kain tayo ng biko. Luto na po. Dili na ni siya o kayon pa. Dili na. Sarap-sarap nito. Yan. Shout out po 976 viewers. Maraming salamat po. Shout out Irene Ruluna, Vilma Galvo Fernandez. Tabunan na. Yan. Maghiwa na ta og kuan. Maghiwa na ta og kuan bi para binignit. Oh, gakaon ka kog mani dire. Oy, nagkaon pa dai siyag mani. Wait. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko kayo maisa-isa lahat. Shout out Lindon Emmanuel, Jim Patrick Plaza, Laika Kasalumili. No. No. Maghiwa na ta. Ako ma. Ikaw, asa man ka? Mag-unsa ko. Asa ko? Ayan. Ay, kaitong bani mo ang kuan. Hali guys. Ito nga. Maghiwa na tayo ng saging. Ito nga. Ikaw, anong gagawin mo? Ako kay ba?
Ay, magkatag ni mo. Sige. Paana lang ma? Ito. Saan ko? Ikaw tag-istorya nila, ikaw tag-shout out. Shout out po 941 viewers, maghiwa sa taog saging. Ikaw di ari, ikaw tag-istorya, ikaw tag-shout out na. Shout out ko. Shout out po sa inyong lahat. Shout Kuan na nato ang kaldero. 500 stars mo? Shout out 932 viewers. Naluto na po yung biko natin. Namin pala. Mga unta ninyo ani tanan. Salamat kaayo sa inyong pag-apil sa among live. Naluto na inyong binignit diha. Nangaon na ba mo? Shout out Glenn Carolya Casilo. Magamsa ko. Unsa man ka? Tabangi ko og kuan. Sa? Kuha ko og plato ka kay atong sudlanan ani. Shout out po 881 viewers. Maraming salamat po. Thank you, babe. Ano yun? Awa. Pailunod na to nato ang kuan. Mga onya tanin nyo ani tanan, ini kaluto sa binignit. Among biko naluto na. Shout out po 888 viewers. Shout out po ako mamaya pagkatapos kong maghiwa. Yan. Ang ganda po dito, ang lamig po ng hangin. Wow, kanindot dahil ninyo, naluto na inyong biko. Sa amin po, kakaluto pa lang. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po 829 viewers. Maraming salamat po. Padili pa na to hauno ng biko. Diha lang sana siya sa kaha. Ibalhin na to. Ang dami pala nitong saging pa. Sakto rin siya. Mas masarap pala kapag maraming saging. Shout out mo na ako, be. Yan, shout out mo na ako. Shout out po Rosemary Saladaga. Hello po sa inyo lahat. Shout out 872 viewers. Ali, be, shout out tayo, be. Yan, pagkawa mo, okay na. Nga naman pa, gagmay kaayo. Yan, hello po. Andito po si Sax na makulit. Ang taas-taas na po ng buhok niya. Shout out po Vilma Galbo Fernandez. Uy, parinti dahil ninamo.
Shoutout po sa inyong lahat, 885 viewers. Maraming salamat po. Ay, ang dami po. Shoutout Fred Lopez, Maricel Rezos Anduyan, Sander Labis, Rachel Ergunya. Hello po sa inyong lahat. Ervon Luardo, Yuna. Hello po. Anha mi, mangayo mi binignit. Aw, ali ma'am, asa makadapit? Oy, naa si Lolo Abay be. Hatdi ko gamay lang saks. Nangayo si Lolo Abay be. Wala pa naluto amo ang binignit pa. Ang biko naluto na. Hatdi daw si Lolo Abay be. Shout out po Warren Tixon Fernandez. Uy, kadaghan Fernandez. Hello po sa Fernandez family. Parinti na mo. Shout out Cristelyn Caballos. Jocelyn Villarreal Rosales. Yan. Hi Zach, sabi ni Ate Ligaya be. Hi ka dito, bebe. Hi! Hello po sa inyo lahat. Shout out 902 viewers. No, huwag kang maglaro, be. Shout out ka. O, appeal ka dito. Ay, ikaw tag shout out po. Ha? Yan, magluluto na tayo ngayon ng binignit po. Pagka saglit lang po ha. Shout out po 883 viewers. Ayun po. Maraming salamat po sa palaging panonood. Yan na, Ari, magpa-shoutout. Basaha ha. Yan po. Shoutout Raquel Viray Suelo, Chris Cirque Rodriguez, Desiree Monteros. Ayan, shoutout po Ruby Jane Abilo. Hello po. Ikaw, be, shoutout ka. Sino shoutout mo? Shoutout Nice Girl Navarez. Shout out Nice Girl Navarez. Kinsa pa? Shout out Juna May Banta. Shout out Ate Chris Cirque Rodriguez. Ikaw, shout out Christian Rodriguez. hello po. Hi kabibi. Hi! Maraming salamat po. 851 viewers. Yan. Nanay mo pa shout out ako? Sino man na? Johnson. Shout out po Angie Dotado Gunson Bakil. Yan. Maraming salamat po 842 viewers. Maraming salamat sa lahat na nag-send ng stars. Yan. Oh, Bakil pala. Ilan. Ha? Kaya? Ilan. Ito ba, baby? Yugasan na rin kuwan. Daging. Kami, baby. Dito na lang ako magbasa. Maraming salamat po, Mamarites Sabatini sa pag-send ng star. Sabi niya, be cute ni Sak. Maraming salamat po. Ako, baby. Kaya dili ko kakita di ari. Tayong dalawa. Shout out po Sir Alexander de Gusina. Maraming salamat po. Shout out Jody Horado. Maraming salamat po Ma'am M sa pag-share. Shout out Abigail, Irish Marciano Ramos, Karen Isid. Maraming salamat po 784 viewers. Shout out po Pio Tangog family from Paranaque, Manila, Rosa Tangog, Melissa Tangog, Jerome and Tonton. Hello po sa inyo lahat. Happy Holy Week po. Kumusta po kayo? Luto na po ba yung binignit ninyo dyan? Maraming salamat po sa pag-send ng star Lim Kuwang Kasi.
unsa na luto ninyo ma'am? Nagluto mi og biko og binignit ma'am. Among biko kay naluto na, ang binignit na lang po. Shout out Lori Santiago. Shout out Denise Staples. Shout out Eileen Osiones Gabak. Hello po. You're welcome, Ma'am Chrisert. Shout out Faye Magdogle from Korea. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Yes po, Ma'am Nini. Wala pa naluto ang binignit. Hindi pa po luto yung binignit namin. Magluluto pa lang po kami. Shout out Rachel Armario, Freddy Ribanyo, Altea Lambo at Family Lambo from Mualbual City. Mualbual, Cebu. Hello po sa inyo dyan. Oh. Hi. Shout out po Ritiza family. Hi. Maraming salamat po, ma'am. Warlit Trigner, taga Cordoba mo, ma'am, sir. God bless you. Yes po, ma'am Warlit, taga Cordoba me. Shout out Mary Ann Lagman. Hi. Sino pa? Shout out Itnad Lusoj. Hindi ko po alam yung pangalan niya, pero taga Turil, Davao City. Hello po sa inyo. Shout out Wayan Arjana from Indonesia. Hello po. Shout out Trigner family from Cebu. Hello po, ma'am. Kumusta kayo dyan? Shout out Enrico Magno from Caloocan. At kay Rico ng Palmer 5, Caloocan City. Shout out Darlene Rose Gallego. Ano sa pa? O, imuha ng kwaon. Yan, kukunin. Ibutang na nako ang kwaan eh. Landang. Dahil una ibutang pa. Yan po. Landang ang bugas. Ito na po yung para binignit. Yeah. Ato asang kuanan o kuan pa. Ayo balik. Kunan pa na. Ambi tong kahoy pa. Yan. Shout out po 759 viewers. Kain tayo nito pag naluto na. Nagluto. Di ako pa. Binignit. Manang Bicol? Biko, Bicol. Biko? Ato sa aning pasigaon mga kastudyo kaya aso kaayo. Yan, siga na siya. Ako pa na. Ako pa. Nabusiga. Shout out po 784 viewers. Maraming salamat. Yan, apil si Sax og Paypay. Ay. Hinay. Sakto na bi, enough na kay nisiga na. Yan, shout out muna tayo. Ay, ang kuan day pa, hiwaon pa pang. Kamuti pa. Kamuti. Shout out po 757 viewers. Nagluto po kami ngayon ng binignit po. Shout out Erica family of Davao City.
Shout out Zinaida na Najid. Benedicto DB Cesar from Cantilan. Maraming salamat Mary Horos for sharing. Shout out Nico Nino Marquita Gonzalez. Shout out Camponyon family. Hello po sa inyo lahat. Happy Holy Week po. Thank you Ma'am Warlet Rigner for sending 50 stars. Maraming salamat po. Magluto pa lang po si Ma'am Ems Kome. Yan, kami po ma'am. Opay pagsugod. Shout out Ryan Encarnacion. Vix Ariums. Freddy Ribanyo. Shout out Anay Lodge C. At sa family niya dito sa Cebu. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po Lim Kwang kasi. Shout out po Gabanaw family from Dasma, Cavite. Kalami ba sa Binignit, ma? Miss ko na yan. Ayan. Yes po, nakakamiss din po kumain ng Binignit ba no? Paminsan-minsan. Shout out Lian Prada Kanyamaki from Leyte. Hello po. Be? No. Shout out Rolando Nunez. Joan Hieronimo from Lapu-Lapu. Ayaw na, tama na sakit. Enough na sak. Kay maigo si Nana. Dali, dali. Sige na kay maghiwa na ta. Paghiwa na po. Si Nonora. Mag-shout out lang ta diri. Shout out po 769 viewers. Shout out po Pisao family from Davao. Maraming salamat po Ma'am Kinding Mirna for sending stars. Ali Ma'am Carmel Jessica Badahos, sabi niya papanghatag mo biko. Luto na po yung biko namin. Shout out po Marilyn Guevara Ortez. Maraming salamat po Rose Ann Abiliare at Sir Idron Gilton Idilio Panilaga. Hello po sa inyo, Sir. Shout out Ruby de la Peña Gisado. Shout out Norbert Muslares. Shout out Jessery Buenavista from Kuwait. Hello po. Shout out po 766 viewers. Maraming salamat po. Shout out Gina Perez. Shout out Tortusa from Guba, Cebu City. Shout out Tortusa family. Shout out sino pa to? Angel and Cubs. Hello po sa inyo. Yan, naghiwa. Gabi na pa no? Gabi. Shout out Gialon family. Sino nagkuan? Shout out Escuadro. Shout out family Escuadro Toboso from Negros Occidental. Hello po sa inyo lahat. Shout out Ning Gama Mundo. Ay, nangahulog. Shout out Erica from Samar. Hello po sa inyo. Shout out family Amanya, Aki at Dayok. Shout out po sa jowa ni Amay Air. Shout out Emma Pirater. Maraming salamat po 751 viewers. Sige. Pasensya na po, hindi ko kayo maisa-isa lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout Langga family and Bona family. Shoutout Fritz Ryan Son Pardilio from Daan Bantayan.
Maraming salamat po, Ma'am Kinding Mirna, for sending 50 stars. And to Ma'am Marites Sabatini, maraming salamat po. Hello Kuya Ablit, thank you for watching. Dara si Papa. Hello Pag. Nagiwa si Papa og kuan. Gabi. Maraming salamat po, 733 viewers. Shout out Jayhan Bagunas. Shout out Mikey Castillo. Shout out po Ortez family and Gibara family from Cavite. Shout out Gracie Me. Shout out Jessa Evangelista Sinag. Shout out Inusario family. Mark Anthony Fernandez, hello po. Angel and Cubs from Qatar, hello po ma'am, kumusta kayo dyan? Yan po, gilunod na po ang gabi. Yan. Hunahon ang gabi kay gahi-gahi siya pa no? Oh, dungan-dungan na dahil sila. Shout out po Joel Fantilaga. Shout out Maymay from Davao Oriental. Shout out Gina Toyb Catalan. Gisa Novo from Gentry Cavite. Shout out Albert Joseph Turigosa. Emily Cosio Sibog. Shout out Ma'am Pilar Saracho, hello po. Shout out Hayley Garcia. Maraming salamat po Mikey Castillo. Stay safe din po. Shout out Celeste Poblador. Shout out Myrna Arellano. Maraming salamat po 722 viewers. Shout out po sa inyong lahat. Wala ko kaibaw. Shout out muna ako, medyo matagal pa itong maluto. Shout out po 719 viewers. Maraming salamat. Shout out Mooring family from Davao Oriental. Shout out Kevin Ryan. Pa-shout out Daimay sa tanang mga kinakusgang angkan sa Inok, Dinoy ug Fernandez family. Shout out po. Nagluto mi og Biko og Binignit ron Kuya Ablit. Shout out sa Dinoy, Fernandez sa mga kinakusgan. Paspas kayo ya, di agi ra imong message. Shout out Zaki, Sebi at Zaab and Abingusa family from Kansas City. Hello po, maraming salamat po. Maraming salamat sa pag-send ng stars. No, be. Ito po yung ginagawa ni Sax. Umaakyat siya sa kapayas. No, be, mahulog ka dyan. Yan po siya. Ali, be. Ali, dire. Shout out Bacalso family. Shout out 753 viewers. Ayaw, cut. Ito po si Sax. Diri na kayo, magkuan na ta. Magtiwas na taghiwa. Sige na, ikaw na tag shout out di anhi.
Asa dito ang katong trapo. Maghiwa muna tayo ng kamuti ha. Lagay ko muna to. Tukod! Atukod! Ay nak, masamad ka na. Hiwa sa tagkamuti ha. Asaka ang ganito, no? Taka. Oo. Saan ni siya pang? Saka. Para to puro mas kuan. Ah. Bisol. Ikaw pa to siguro. Pantaya ilang kabaga ini kuan ano. Maraming salamat po. 762 viewers. Hiwa sa tautuan, kamuti. Mao na ni sunod ikuan pa. Awa. Ya. Ana. Shout out kabi. Happy Holy Week po sa inyong lahat. Shout out po 754 viewers. Yan, kapag maluto na itong binignit namin, pang snacks na po ito. Ngayong 3 PM. Maraming salamat po. 740 viewers. Shout out po sa inyong lahat. Shout out ako ulit maya. Isa-isa po. Tatapos ko dito. Ay. Medyo nibukal na yung kuan natin. Shout out po 742 viewers. Maraming salamat po. Last na yan. Gahi. Yan. Shout out po 702 viewers. Maraming salamat po. Happy Holy Week po sa inyong lahat. Shout out po ako ulit ngayon, isa-isa po. Pagkatapos ko maghiwa nito. Yan. Shout out ulit tayo. Shout out ulit tayo. Wait, ano ko yung cellphone. Shout out Jaiski Mubstas.
Munairi de la Cruz Dagandar. Shout out sa baby ko na si Carla Magatos from Zamboanga City. Hello po. Hello baby Carla. Shout out Marcos Amanya from yan. Hello po. Shout out Biliganyo family from Consolacion, Cebu. Shout out Dimple Sandy Relatado. Hello Day. Daghang kay salamat sa pagtanaw. Si Kuan pa ba? Si pangalan niya, si Sadam pa ba? Sa ganun name niya? Taga Matanaw ba? Oh. Hello Dam. Kumusta mo diha sa Matanaw Dam? Shout out sa anak ko sa Katbalugan. Shout out din. Yes, Dam. Dimple Sandy Relatado. Hello, Dam. Kumusta diha? Shout out. Shout out sa taga Matanaw nga nananaw karon. Hello po. Dara si Papa. Nagluto mi og binignit. Kamuti. Oh, ikaw na lang pa. Maglisod na ko pa. Yan. Yan, maglunod na ta sa kamuti. Niinit na dahil siya daari pa, no? Yan. Hapit na ni maluto ato ang kuan pa? Hapit na maluto ato ang binignit, mga ka-studio. Mga unag gitaan ni Ron. Yan, maglunod na to sa sago. Ano na? Pizza ni Lolo lang. Ano itong kuano? Ako, ay, unya na, kayon pa? Kaya. Kayon na. Isa ha. Yan, kayon sa nato ha. Yan. Nakaninot day aning gabi pa, no? Diba? Tuno na lang po'y kuwang nito. Ha? Ay, ito pala. Shout out po 720 viewers. Maraming salamat. Happy Holy Week po. Mas kukuha na. Malapit na po itong maluto ang binignit. Mga ang taani. Malata. Ada ingon man si Papa, okay? Dara na si Papa eh. Shout out po 744 viewers. Ilaw, kaya na. Sakto na? Pasigaon na po. Ay naman dahil kayo. Muta ng lubi. Ha? Muta ng lubi. Tumuto na. Yan, taglubi. And shout out po 767 viewers. Maraming salamat po. Asa naman to itong lubi? Ito isa mga ka-studio ha. Magkumot ako sa tuno. Yan. Maraming salamat po. Asa to ang kuan pa? Katong kuan. Katong planggana pa. Magkumot sa taas sa tuno mga ka-studio. Yan, ito po. Para sa ato ang binignit, maghimo sa taog, tono.
Shout out ka pa sa lahat ng taga Matanaw. Gimingaw na to sila nimo pa. Asa to ang tubig nga gikuha ni Sax pang kato? Kakani ako ano. Pila man pa ka baso? Pila ka baso pa? Pina isang plagana diri ayo mag. Apa daghan day kaayo ang kanang kuan pa okay ni. Daghan kaayo ang lubi. Go to the. Ang kuno. Paghan man mo ko. Daghan na tong giloto no. Wala pa gali na to gihurutanan. Ay, isa din. Mahugos ko dito sa kamay. Yeah. Maraming salamat po, 763 viewers. Malapit na po maluto yung binignit namin. Shout out po ulit ako maya. Isa-isa po. Magkumot sa kuong tono. Ay, init-init dahil ka. Wapo init ito. Dali mo. Yo, ang plagana labi. Kaduhaon siya kumot. Jaman? Daghan ang tuno. Daghan. Shout out po sa inyo lahat. 748 viewers. Pinighuman ani pa ilono dan sa dito. Itoy, gatong pa lang. La, Ko na kadiya. si Sax po ang singot na bisik ayo sige duwa. No, be. Asang dini? Katangan tubig. Paasa to ang kuan pa? Mga kastudyo, hinaw ko sa kong kamot ha, naghugas pa ako ng kamay. Nilapot na siya pa. Gusto ang gabi may kanon. That one? Lagi ang muto na sabi ng meeting. Kapoy man dahil ni magsigig ingon ani pa.
Hindi pala madali magbinignit mga kastudyo. Ikaw Raisa Lagi no, dapat may assistant talaga. Kaya kapag Holy Week po, hindi po kami nagluluto nito sa bahay. Pwera na lang kung andito yung mama at papa ko. Tatlo lang naman kasi kami doon, tsaka hindi kami masyadong kumakain ng binignit ba. yung tilawin. Yung biko ba tilawin na? Palami na siya pagod-pagod. Pagkatapos ko nito kuanta taste test, sabi ko. Cup na? Cup? Tamang cup. Ganito. Maraming salamat po. 649 viewers. Sarap. Ay, Shout out po sa inyong lahat. 655 viewers. Paasan eh, butang. Pare lang saan eh. Kanina. kana isulod na squad. Ano tayo sudlanan? Parito sa rice cooker. Okay, umuto na usap mo ikuan dito. Ang bumutong pa ni. Sige, kuhaan ko be. Asa man to ang kuhaan? Shout out po 650 viewers. Maraming salamat po. Shout out po ako ngayon isa-isa pagkatapos ko dito. Malapit na po maluto yung binignit namin. Itong tuno na lang po ang kuwang. Thank you. Sige, diha lang. Asa man to ang kuan para kuanan ano. Katong net. Yan po. Mayroong nag-video kira? Nag-video kira? Pila ka baso pa? Pila primero tulo na. Wala. Diba? Kuha ni kong tubig pa, be. Tunay, kuha na kong kamot. Yan, pugo na to sa ikaduha nga balik. Yan. Pila to nga kitpag. Aw, kato di ay, apil dito na. Ayun. Tama yung kamis mo. Sakto ra? Hindi kita mo yung kumisa ba? Kilo. One pot pizza deh. Isa kilo pizza deh. Naubos na po yung lakas ko dito. Yan, gamay na yun niya ako ang bukton. Ano pang... Maraming salamat po. 676 viewers. Dili na siya espeso pa.
Ito ni piso ni kadoy, ma'am ni kuan dito. Pwede na ko ana dira sa kanan nito bag. Ang Kumot na ko. Ana lang. Mura magwala ni mo awas. nit pag yana nimo ba? Pili, ada moto ka nit bagi kumot yang kinumot mo diri butang. Lagi ana lagi kay wala namang kusog. Oh, makalubag pagag mayang. Na. Ay, kung kagini dagan. Shout out po sa lahat ng masipag na magluto ng binignit dyan. Mahirap pa magkumot ng tono. Sipag yan na. Si mama, masipag din si mama. Tsaka maghimo ng suman. Suman ni kasi. Suman. Next time, suman na naman yung lutuin natin mga kastudyo. Pero mas dali ra ang suman pa, no? Mas dali ang suman lutuin. Wow, bakit? Istom pa man mo. Ano pa mang ilunod eh? Shout out po 650 viewers. Maraming salamat po. Ito po yung ginagamit ko, oh, kasi wala kami nung strainer dito. DIY, dili na siya DIY. Kuan ka ng alternative po sa kuan. Buti na lang may net bag. Galing mo talaga pa, ganap ng paraan. Kung di agi na nito bangaw nang gamit kina. Why kuan? Ay, pagwaan sa ragon ni pa. Balas? Di ambot mo sana siya. Yan, malapit na po ako dito matapos. Shout out po 653 viewers. Maraming salamat po. Happy Holy Week po sa inyong lahat. Sakto na ni pa. Dili pa ni kuan dito. Lunod na nito. Basan pa ni ang kaning kuan? Itbag? Itaktak para. Itaktak. Wala. Yan. Yan, tapos na po ako mag-kuan. Ayun, sa nato ha. Ito. Magukay sa taan ni. Hapit na malata ma. Ilunod na ni ang tuno. Patanawa pa, hapit na malata. Wala pa? Ang kayo pang. Tama ang kayo. Ayay.
Ano na? Pili ito mo. Hmm. Paano mo ito na? Ito is ko. Sa, wala. Kutawon na. Oo. Sinulog tarong. Kaya na. Sulit. Ito na isa pagsapo. Ubay-ubay yun itong nahulog pa. Uy. Hmm. Tundot na nun. Ano, o kayon pa ni? Tundot na ng kuwan mo. Wala kayo pagsuka mo. Yan, kunting kembot na lang po, maluluto na siya. Yan, malingkod sa ako. Malingkod sa ako diri mga kastudyo. Pasna mo. Pahangin sa tadi ari. Sorry, may tubig ka? Yung mukha ko po, naluto po, dugapin. Init kaayo. Shout out, Ma'am Sheila Rojas. Happy Holy Week po. Pabalihog ko sa kanang cellphone nga red. Shout out po 633 viewers. Maraming salamat. Pasensya na po, Ma'am Leticia. Happy Holy Week po, Clarito Aiza. Shout out J. Kevin Canada. Maraming salamat po sa suporta. Shout out Nida Frias from Iloilo. Happy Holy Week din po, Kunanan May Riam. Shout out po Lowy Kundangan from Manila. Maraming salamat po Leo Dagaas, Nilo Jr. Kain po tayo nito. Malapit na po maluto yung binignit. Shout out Nympha Nasalga Mundido from Davao City. Hello po. Shout out po 633 viewers. Maraming salamat. Shout out Dennis RJ Kubi. Maraming salamat po. Shout out Clint Silis Sol. Hello po. Maraming salamat po. 615 viewers. Maraming salamat po Sir J. Kevin Canada. Hello Ramil Bangguardia. Hello Yads. Nagluto mig Biko og Binignit Yads. Mga untaani. Shout out IC Gwen Yasay. Maraming salamat po 612 viewers. Thank you so much Ma'am Princess Serenity for sending 50 stars. Maraming salamat po. God bless. Shout out Bikbik Delia Bernabe from Bantok Muñoz, Nueva Ecija. Hello din po Denver Arbael Tersol. Shout out Joy Seho. Mary Rose Ligaspe. Ma'am Chimchim, nagluluto po kami ngayon ng kuan, binignit. Yung biko namin luto na po. Kakainin po namin yun mamaya.
Wow, buti ka pa Ma'am Mayriyam Kunanan. Kumakain ka na ng binignit. Kami po nagluluto pa. Shout out Rose Natividad. Hindi to eh. Ito po si Sax. Oh. Tapos ka na maglaro? Anong ginawa mo doon? Magdaga. Gakan ko gakasal. Happy Holy Week po, Ma'am Anita Villanueva. Maraming salamat po. Shout out Maritoni Gulayan. Shout out Sherena Buenaflor. Maraming salamat po, Maria Christine Sandoval Galorport. Shout out Perly Hinalok Brusula. Kain po tayo, Sir Emmanuel Galindo. Yes po, Ma'am Chimchim. Amo ning imukbang ron. Shout out Flora Mabini Crucilio. Happy Holy Week din po, May LB. Shout out Pamela Abigan Amano. Shout out Inaj Zedlove. Hello po, Anilin Pilyazar Gesta Yanyes. Maraming salamat po. Shout out Jinky Liquido from Antipolo City. Shout out G Espanyol. Hello po. Shout out po 600 viewers. Maraming salamat. Shout out Leslie Ann Manlangit from Bukidnon. Maraming salamat po, Ricky Diasis from Las Vegas. Shout out po, Ricky and Bing. Hello po, kamusta kayo dyan? Happy Holy Week po. Shout out Grace Noriega Mariano. Shout out Oreo Ayid. Shout out Christian Camiros. Maraming salamat, Ma'am Love Parenyo. Maraming salamat po, Sir Ricky Diasis. Maraming salamat. Shout out Narlin Albarico Salonoy. Shout out Angelo from Bohol. Maraming salamat. Hello Inday, Hana. Thank you for watching. Shout out Rebecca Riuma. Hello po. Mark Joseph Sadia Remo. Shout out po. Shout out Bembem Batulan from Asturias, Cebu. Hello po sa lahat ng mga taga Asturias. Shout out Katrina Kasilag. Maraming salamat po. Happy Holy Week din, Jeffrey Panganiban. Shout out Lilibet Holgado from Lower Bikutan, Taguig. Maraming salamat po. Shout out Flaviana Nasalia Suarez from Mindoro. Shout out family Salunoy sa Baybay Leyte. Hello po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Happy Holy Week po. Shout out Jessa May Abrigo Robledo. Maraming salamat, Jaden Doe Marie. Shout out Jen comes from Davao. Jing Akaak from Lapu-Lapu, Babag. Shout out po. Shout out Iking or Iking Villasquez from HK. Hello po, kumusta kayo dyan? Shout out Edmar Panaligan from Jensan. Shout out po 510 viewers. Maraming salamat po. Malapit na po maluto yung binignit po. Yung tuno na lang po yung ilalagay. Nalata na siya pa. Kumusta po kayo? Ano po ginagawa nyo dyan? Kumusta po yung Holy Week ninyo? Shout out Sandra Dayaw. Hello po.
Shout out Myla Di Cruz. Maraming salamat Ma'am Kel Culante. Shout out po. Shout out Jen Tabuelog. Eva Alcala from Bulacan. Griselda Amudia. Warren Texon Fernandez. Happy Holy Week din po Ma'am Ligaya Mariano. Shout out Tara Hawkins from Utah. Hello po. How are you? Shout out Castillo family. Happy Holy Week din po Ma'am Lilibeth Holgado. Shout out Francis Angelo Kilang. Shout out Lovely Zoniega Bandal. Happy Holy Week din po Titit Lipasan. Maraming salamat po. 508 viewers. Maraming salamat Ma'am Giging for sending 99 stars. God bless you po. Happy Holy Week. Mga unta mamatit hugadura. Shout out po sa inyo sa lahat ng mga taga-tagom. Shout out po. Shout out Dimple Valentin. Donald Basnig. Hindi ko. Wala ko kaibaw. Shout out po Rosalie Patiag Dokto. Hello po. Shout out po Melanie Predonio Hernandez. Hello po. Happy Holy Week po. 507 viewers. Maraming salamat. Shout out po Norman Parides. Shout out Christine Batukan II. Shout out po Ramos family and PCL crew in Singapore. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ali Ma'am Sarah Jane. Nakalayo dahil mo na ka sa Davao. Mga unta ma'am. Shout out po. Shout out Myla Di Cruz. Happy Holy Week po sa inyong lahat. Shout out Lynn May Espirito. Shout out Gretch Nasibak Fernando. No. No. Shout out Miguel Ronel. Josel Morales. Hello po. Shout out po. Shout out Luz Mesias Dakiwag. Shout out Miguela Fernandez Diriquito. Hello po. Shout out Maki Ringor. Shout out Lynette Caras Putian. Binelda Cortez. Hello po. Shout out Truya family. Shout out Francis Angelo Kilang. Hello po. Maraming salamat po. 506 viewers. Ilang oras? Pila na minuto nagkuan pa. Nag-live. 12. Shout out po 493 viewers. Maraming salamat po. Shout out po John James Lucinario. Marie Christy Baring from Canhulaw, Lapu-Lapu City. Hello po. Shout out po sa lahat ng mga taga Cebu. Kumusta po kayo? Wala pa. Ato, nyara natin ilunod ang puno. Aw man na. Kato yung kaduha. Hapit na day maloto.
Yan, kunting kimbot na lang talaga. Kakain na tayo ngayon ng binignit. Buka na yun. Tiplahan na. Shout out po, Linet Caras Putian from Davao. Hello po, kumusta po kayo? Happy Holy Week po. Shout out po Saysay Sadion Barrios, Ram Monsalve. Maraming salamat po, 488 viewers. Maraming salamat po. Shout out Maricho Mamangon and family from Mexico, Pampanga. Shout out Raymond Guapa from Bohol. Hello po. Shout out Kevin Arinas, Gerald Kent Daki, Annalyn Lagman, Jack Conrobio, Maria Victoria Benito, Ana May Teodoro Adviento, Gerald Kent Daki. Maraming salamat po, 485 viewers. Malapit na po maluto. Magmukbang na tayo ngayon. Kita doha magmukbang pa. Yung mukha ng papa ko. Nga naman. Hindi, ma-record na. Alam niyo po mga kastudyo, nagmukbang po kami ni papa tapos hindi po natapos yung record na putol. Kaya hindi po namin na-upload. Yan nag-live po, putol yapon. Shout out po 481 viewers. Maraming salamat po. Shout out Gufolco family. Hello po sa inyo. Happy Holy Week. Shout out Jeracel Basan Ilan. Ang dami pala. Shout out Marigold Cherry. Hello ma'am, gapananaw ko ninyo. Maraming salamat ma'am Marigold. Shout out Nini Tagulo of Davao. Shout out Trialin Faith Memban. Shout out Jose Josie Olita. Shout out Raymond Calderon. Axel Jan Salcedo. Hello po. Mga unta Ma'am Grace Bacor, inigluto ani. Daghang salamat ma'am. Daghang salamat sa star ma'am. Ano ko tubig ma? Shout out Linet Caras Putian from Davao City. Medji Sampilo Ahon from Cebu. Hello po. Shout out po sa lahat ng taga Cebu. Shout out Maputol family from San Jose, Quezon, Bukidnon. Hello po. Maputol family from Bukidnon. Shout out po sa inyong lahat. Shout out Franny D from HK. Hello po. Kumusta? Shout out sa Palyeda family from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Maraming salamat po, 499 viewers. Shout out Sunshine Liano Escalante. Shout out Traya family. Hello po, Happy Holy Week po. Shout out Liumari Janel. Maraming salamat po Liumari Janel. Maraming salamat 489 viewers. Kumusta po kayo dyan? Ano pong ginagawa ninyo? Tapos na po ba kayong kumain ng binignit?
Di pa to nato kayon pang. Yan, ito na po mga ka-studio. Luto na po siya. Binignit po yung niluluto namin. Yan. Luto na pa. Yan, luto na po ito mga ka-studio. I-end ko muna po yung live ha. Balikan ko po kayo maya. Kain po tayo ng binignit at biko. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumali ngayon. Balik ako kaagad. Ililipat lang namin to sa serving plate po para kakain na po kami. Yan. Balikan ko kayo ngayon mga ka-studio ha. Mag-live ako ulit para kakain na po tayo. Ililipat lang po namin tong binignit sa lalagyan po. Puputulin ko muna po. Bye-bye po muna sa ngayon ha. Babalik po ako. Maraming salamat po. God bless. Happy Holy Week. Ay.